Kaudek Liwianna Ramon Ioanis. Mwomwoahdiso wiawi Kpr Evelyn Ramon Robert sa senior pastor sa ibang senior pastor naman Pamparan kam sa bedakan masing amelel serih bila non dia raksasyon ng may benar susko court kacing kasadak chay yawan law dan supplement pa bang chay when niya so mag-chay mimin dan deep rice kacing ok chay open chay kasi ano gimana ko na papa Nein serih pala. Sino hindi natin kapit. Kasi yung pagkain ko na ba, pero may suso. Yung karapag kasumpan, ano po yung wiawi pa niyo, na sabi mo yung puso. Nein serih sino yung kapit ko, kapag yung kapit mo, maraming pinkies kasi gagawin mo senior pastor ni Saipan senior tagapagigarapan niyo pintuan ka na pagkasuntan itong yung maligyan ko wiawi Ramon Robert nein serih sisiwa kakan working kama kayo balik din sa mga kasama. Si kamera na pa yay yung balik. Si kamera na lang sa discourse. At komentary, nakagay, at sa mga ulapis, at komentary, magkakalit ito ka performance. Kasi nakagay, ang pinisa ng mga siyempre. Pamay sa discourse, si Cortisoski Ranon, kapatid namin sa Sabatis. Kasi kami nungkitan sa buong masin. Kaya kami para mamangkis. Meron siya kami nungkitan ang sopismo. Pangin kami sa Saleta. Kasi kami papitong. Kaya kami sa Oseta. Kasi sa Kaya sa Eskos. Sinayin kami rin. Tulong sa likulis na chong lapis sa pao. Lintuan kung kasalitoris pa seso tatapasa. Asan puso. May siniskos sa kamera na pa yun ang iya paso na nasi. Yung kanasama lintuan ka patasumpan. Patasumpan. Ito nyo yung yes.
sekat ini sesuatu. Kami kami Filipista sa usapin kis. Isan espusunan kami kailan si kami kayo kami kare. So ini sesuatu. Ini seperti sesuatu. Kalau rumah mungkin kis. Ini sebenarnya nanti yang usun kami din sa komunikasyon ng kis. Kagan uya, iray ka po yung kis. Kung uya, iray ka pa si yung kis. Kami din na subong tayo kasi ang kiki. Siyang dapat. Ako asin din mo ituwi rin. Sa ispos. Isko parang oras pa komentary. Kagan ilay ka. Kagan ka po yung kis. Isa na mga sa akin poros isuwe ka komentary nes kay komentary nes ko parang komentary nes kay so kapag so poros mo yung na po pero kasi sumisita ayaw ka nagkasampa kasi yung sumisita kailangan ko mismo sa Ako po yung nasikati ng sulang nasikati. Nasikati ng sa esposa ko. Ayaw nga yung yung tipis ko sa isa. Kasi bukos. Ano mo pa? Sa dito na sa store. Kohne bagay ini sa kuya. Wiawi na wiawi. We walk away, son of God, Jesus, Lord.
Ansawan masan, kasi mumuha nga ulian diksasi taluka, kasi sombeta takson salmon dari na masan ng diksasi. Kaudek, so semua kubu keras. Nasa pases kartaan wow kaping be nalamoi wow piso sa pos. Mungkin asasi senior Raymond napaseng sas mga warak. Mungkin sas paros wa melel mungkin nein magsasi pastoritas. Wasi Kpr Evelyn minit teoria bang kakak wiawi sawas sigis. Sa kawin mga pilita nasang na kayo yung taslon ka nalaut pa o resisigay sa silu lelay sa pa. Mas Kpr Evelyn kakak watakan sasi mamasa ni Riachko semen kumain na sa alam melel tuwan irailakan mamela kumain ter kin sinsuet tuwa irailakan mesotre a koporokor child kamela na mesisis katin pula o yasata eri child bin kamela na mekort pan katin ubrela sisis yang irailakan mamela na poswen sisis. Ang bosan kaya tawatan sa pulmasan asasi siyak asasi pelian lamalam suway reti sang sasi yang kakek wiya asasi kesaleta asasi paso pila ria asasi penene ina asasi dai asasi me wakata malibilibin sa asasi pos. Nanay sasi puksaraw, amelel, Romawan son, galaw isak kew, silisag lima kasali ito rin sasi wak. Jesus, Christ Jesus, kakaredi pilang paytakat, na eseta pa, kumpaka Lazarus, insek kamal. Minagakan ang bahay ko kaya isak wanog. Sige isak limaw. Sa kasalator, apa amin kaon pos. Ay sa kupurso gila. Na emen sa pulinga ermas. Sa kumal. Sa sipuk saraw. Sa kasalator sa sina. Ecclesiastes silu. Kalau sili resisi kewana, kasala tu resas pasong karos mereka wiawi insan, kau nukos mereka cin pasanet, ini pasaneti, ansawin liputi, ansawin mela, ansawin mali, ansawin kaso, ansawin berat. So pieces atin kupar-pargil bakaw na pos lumangi siyang karos mo kayo mawang amendment sas suwa kakan kito merkos magsasi suwa kakan pokat nanay sasi kupsarawul mawang matuy ralaw tuloy sa puwalo yung resigsig esa kasalator sa pagsasi yan ese sasi ang kabarbo bakal kos and pulipul sasi anso karos dila imun kawa ang kapurela iprasasi na nasasi wasang kaway napletor sa pagsasi oso paso mo muna irasi mo so rasi kabarbo pagsasi wewe ki bayar mas ki soar koparpar bair mas wewe poson price sasi uya saulang sasi buksang ras sasi koparpar din pamela es wewe uya itin sasi
ewong samsaskos. Meron baksasian sulay na ke kompaksasi kuna in wakata malibelbin samsaskos. Apa sasian anting koparpat. Paeuran sasian suang ras. Ansogis be auno kos ke risingiti ewanim. Desak risingita ewanim. Ba nana ke risingiti asas mauran sampah. Deut risingita ong sasi asasi maur soj. Ba imak sasian angin koporpor sasian kiang sasi kel sasi koporpor koros bisam sasi kos. Bahan kaken ukur mawi sas nan so maksas ke lilapwal nan so maksas ke baso nerasem so mani rair maksas kaken pepe tepkin pa ayat ansau kimna ayat na ansau pera angai liltiyang na so mani rair sasian anti koporpor nana sasian kia sasi koporpor resum sas kos sasian koporpor gin wah sangin pain kosaneti harus meniuman so sasi sawai kaken kain limna paso aya apa even bil kaka namba silisak irisiksik limau kasala to risas papilen masasasi kakar kar rimpung. Ini mesan peran an lilit. Kapa sasi kamelel. Ikisan so sasian paso. Asang ina sasi koporpor sasian koporpor hutan. Murina sasian paso lah sasian hutan peran. Anana sasian kiana sasi koporpor sasian esek sasian kamelel. Wah imun asasi paso imun asasi isa suat utang sasian keren. Nana sasian suang kompak pasasi ibu ina sasi ibu main asang sas euran sasian suang rasi tek sasian perperen resam sas pos asas kaus kalangan kemasih pak menolok suk men kata wiawi sowas asas sowas on meras nein Liwianna Ioanis kalangan kemasih Kailangan sobetar masan mo miti aksasiwana. Ay kami aksasiyo na ganauto kita. Sa punla kaon masan aksasi. Sasin. Rugi ba na Pasko mga ganit. Pagka lumawiti. Kailan nein Liwianna Ioanis. Napa ipti wanisat tuwa. Wanaw tuwa.
komasione. Pakor basa me wiala kaimsing na sasi programin sosiko. Ang awalyan digis me program de kapungan kauno de kapungan komasione. Mener kapungan benene me tam mo idog sasi kan eupena de wiya Kaudek pa pangkupen sukses kos de komasione. Kailangan komasi sasi Ibu pada kau nampak isek te, boleh nggak sekian keberapa isi? Selamat berkenan ya. Kailangan masuk isme sajian langsung sawas